Wekenza kwethu indaba-ke esilale ngazo izolo noma-ke ezenzeka izolo ezibuhlungu kakhulu emva kokudutshulwa-ke kaMiss Khumalo odutshulwe wabulawa esikoleni-ke izolo ekuseni. Wey'ngane zawo zindaba-ke lezi okukhulunywa ngazo kakhulu izolo ey'nkundleni zokuxhumana abantu babeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Kanti-ke nothishomkhulu wesikole uMthozisi Mchunu uveze ukuthi noma-ke uthishomkhulu wesikole uMthozisi Mchunu kwiPhikiswayo Primary School lapho kudutshulwe khona-ke uthisha uthi lesi sigameko sibashiye bethuke-ke kakhulu bona kanye nezingane ukubona-ke uzakwabo edutshulwa-ke ka-5. Izindaba-ke lezi thinta abantu abaningi bephola ngazo-ke ey'nkundleni zokuxhumana bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi ave-ke esibuhlungu njengabazali ney'ngane abe u-class teacher wazo ubengeve-ke nenhliziyo enhle kubebuhlungu ukumbona eselele phansi phambi kweklasi lakhe. Nangomunye uthi lalo phumule Mbulazi okuningi singakusho kodwa-ke sengabe-ke ukuthela amanzi emhlane wedada uNkulunkulu ubonile uyabazi ababulali akekho ngeke afike noma-ke akekho-ke ngeke lifike lakhe. Sonke-ke sinemigqibelo namasonto ethu-ke siyazi siyakufa kodwa asazi siyofa-ke kanjani. Umndeni ududuzeke induduzo-ke iphelele kumnini mandla wonke noma induduzo yaphelele kumnini mandla wonke. Mfisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba.